залқар ақындарыбызды шақыралы. Қырғыз Республикасының залқарлары келатат. Амантай Құтманалиев, Азамат Болғанбаев, Асылбек Маратов, келіңіздер. Амантай әке тапту. Қолымдан тайып көп нәрсеңе жылмыша берет күнделе. Дағыда мына бұл жерден түшіп кетті оқшойд бірдеме. Аны жаман ойлап кейбіреулер батыр бағыла күнөгі. Ал қырсық деген ошентіп жолыға берет бірөгі. Эми тамаша менен баштайлыңа, туғандар таланттар келіп жатпайбы. Айтыштан ошол колдон башканы түшүрбөй абийибизди сактайлы. Илгериң эстебес акем айтчелең айтыша келген кишиңе. Аштырмагың салба деп, канчалык акын болсоң да каршы болуп калба деп. Кандай талант ушу деп кайгырып калат эл анда деп. Андықтан бүгін айтышыбыздың маниси, айтышыбыздың шаниси белгілі болып тұрабы мына рекламадан шариче. Мына 7 күнден бер қарай, туғандар 2 күнден бер қарай, айтыш болот екен деп ашығып тұрат елдалай. Тең Ақсырай өнөр қанаған ертерек жетіп барсақ деп шашылып тұрат елдалай. Мына тоғылық молдың атабыз, қарашың атын айтқан жерделе толқынданып жатабыз. Анкені тоғылық молдың атабыз, талантты қайдан қатабыз. Мына 160 жашына шығып жүр тұрған уаға. Көз өтсідан атаң асасын тарықтан елдер ұғып тұрған уаға. Қағас бетінен болса да Устаттық таланттары барына жүгіп тұрған уаға. Болбоса жасма десе жасмадан, басма десе басмадан, санат десе самақтан, жамақ десе жамақтан. Болған екен шынығың ошол таланттан. Ал эми тамсил жасуу жагынан таасын кишиң абыдан, Атүгүл Крыловтон өткөндөй, башкасына жеткендей, кийин Райхан улап кеткендей. Тамсилдин абдан саптары, Айтүгүл эл ичинден айтылган кемчон тойбу башкабы, Телебай тендек ар жагы, не бир образтарды таштаган. Турмуштун жаман жактарын, оң терс түркүү жактарын ал киши кантип ачпаган. Ойлоп олтурсаң өзү да болгон жакшы адам. Сакадай бою кичине, аталар ушинтип айтчу эле, бирок салмак сөз баткан ичинде, томуктай киши кичине, тоо талант баткан ичинде, Атүгүл тууган баягам айтчу эле, алардын эскерүүлөрү жакшы эле, эстебес акем айтчу эле, эски сөздөр башка эле. Эй Атүгүл эй, кечең ашыра аксакал айтчу эле. Balamdoy uğup tur, kişinin azırak köngüldoy burup tur. Bunu toğuluk moldun atanar geçe toğdu emgek toy kılıptır. He kurtka degen jerinen bir keste kuyulgan talant çıkıptır. Akındığı menen akışın alban jerige varıptır. Bürok ayal jagынан dana kişin arbın donalıptır. Бирок ал сөзү болсо да тамашамына таланты калдың артында. Адабият жасма жагынан ба, кишинин жасканы калдың алтында. Анан кантип таазим кылбайбыз ошондой калкагар тоодой маркумга. Ашикем айтып жаткан соң айткан сөзүң алчында. Алар ойлоп олтурсаң шумкар балким барчында. Эй акын болсоң талпында, ошолордон бирдеме жуга турган кез келсин. Атагыңды балдарым, айламдын барысы уга турган кез келсин. Элге мына кызматты кыла турган кез келсин. 30га жашы чыкканча озону сөздү таппаган, 40га жашы чыкканча кыйлаң элге жакпаган. Ал акын болбой жаш балаң
андықтан мына силерге абийириңерди сактаган азыркы кезде карачы, мына айтыш коому түзүлүп 20 жылдан бери карай болуп турган убага, ар концертке эл келип толуп турган убага, бакытын кыргыз элимдин айтыш өнөрдү кайрадан жолуктурган убага, Садык Саке досубуз Албан эмгегелине кылып турган убага, балким арабызда көңүлүн буруп турган убага, колдон келсе Сакеңдей элге ардайым эмгек кылады. Ey barakelde, barakelde. Эми балдарга кесек берейин, убактыңардын албайын мен кичине. Өзүнүн учуру менен сайрайын, билесиңер бул бир азамат иним кандайын, айтыштардан ардайым такылдаткан таңдайын. Ал Асылбек деген жаш бала, анын өнөрү бир башкада. Айтыша келсең өзүнчө ачыла кетет сахнада. Кече Элмирбек иним таптаган, Элмишиним жакшы адам, өтүп кетти дүйнөдөн, өтүнгөндө дүйнөдөн, казак эмес дүйнөлү кайгырып кимдер күйбөгөн. Мына алындан калган бутага, артында калган балдара, артында калган тулпара, бирөөсү болушу шумкара, ырдай турган кесеге, атадан калган салт менен, элгертен калган нарк менен, концертибизди туугандар баштай турган кесеге, балдарга кесек береле, убактысын албастан, буларда сөздүн этеги. Ey barakelde, Amantay Kutmanaliyev. Арбаңыздар ағайының алды менен барыңа бүгін амандашып алайын. Есенсіңербің ағайын, езелтен қалған салт менен бүгін есендешіп алайын. Ыр сенің ұлы тарихың, ыр сенің бақытты алайын. Айтышты көрсө қалың ел, қарачың ачыла түшет манайың. Қырғыздың айтыш өнеріңің, қылымдан келген көрөңгү. Көдөнүндөгү кайрыгың ал, көз жетпей турган ченембе. Акындар төксөң аламды, танытат экен бийиктиң ал, танытат экен тереңде. Тоголок молдо төк чекен толкуган элген өнөрдө. Ал азыр тоготпогон кыргызды, бирок тоголок чоңдор көбөйдү. Айтыш фондко 20 жылы санагында болуптур. Маниси менен акындын карачы маракеси толуптур. Эстебестей алпакын баштап кеткен айтыш фонд. Ашыралың ақтаңдай ақындарын ерчитип, қарачы сақтап кеткен айтыш фонд. Туған байдай атабыз тұлпарларын қырғызды минтип тақтап кеткен айтыш фонд. Ақындар төксө қуанып, қуаныштан көздерін көргөндөгү қалың ел қарачы, көздөрүндөгү кайгы мұң жаштап кеткен айтыш фонд. Ал эми чоңдор келсе кокустан атүгүл кактап келгенең айтыш фонд. Абдылдан агам баштагын, мына Сарыгашкан агам табында. Элмирбек менен Жеңишбек эргисе көргөн камылга,
Sanatın ulu Kırgızstan mintip saktalat eldin jadında. Oşol aytış degen Kırgızskana baltan gelgen mayramby. Ordolu filarmoniyaga бүгүn 12 akın tаңдалды. Kagılayan akınдар Tetigin ak uyga barıp bilikti бүгүн baskandardı tökkülü. Çegarada dalay suun akınдар satkandardı tökkülü. Kum törüңdü kuuratıp jer үйüңdүң alışıp kaskandardı da tökkülü. Altının tonup alыска kaçkandardı da tökkülü. Irısın jeşip Kırgızstın sıypalaşıp kurusagın үйünde jatkandardı da tökkülü. Ey bali, barakelde. Kasiyettүү Kırgızstın бүгүн kanatları gelişti. Salmagın aytkan ulu söz sanatları gelişti. Çarşabaya turgan Kırgızstın çalkarları gelişti. Gelecekteki Kırgızstın bari birde boluşat buyursa zalkarları gelişti. Akkalpak eldi kuvantkan aytıştın aytsın negizke. Toğuluk moldun aytış fon mara kesin kulanıp mаңдайда Kırgız kuvanıp. Akındardı kubattap barыбыз alakan çap turalı. Ey bali, barakelde. Azamat Bolgonbayev. Ağalarımdın artınan oy menden amandık surayım jalpınan. El artisterdin artınan menden esendik surayım kalkıman. Kol çabuğuna ruğulbayt bugün koptonup turam jalpınan. Aytkanda sözdün çındığı mınan aytıştın 20 jıldığı. Özgöçö sözdün çındığı bugün önördün 20 jıldığı. Ankenin aytış fontu gezinde tüptölgöndön bir garay neçen degen zalkarlar çıkkan fontum emespe. Atağın Kırgız kazağım ukkan fontum emespe. Uşul fontum başında tez alkar ustat bir keste. Estebe sakın ırdagan eldim bari tıngdagan. Aşıralın ırdagan ağa tuğan tıngdagan. Tuğan bayakın ırdagan tuğan uruk tıngdagan. Oşondan beri karaça uşul jerdegi zalkarlar. Uşulardın barısın bir kesten atalarыбыз çыңdagan. Görüsöň uludan kalgan önürde üýretip ketken Turbayba. Altından çırga bizderge süýretip ketken Turbayba. Akındık sözdüň öçürбөй süýletip ketken Turbayba. Oşolarga da biz daga arbagına бүгүn bir tazim etip turabız. Özüňördeý el gelse arubaktan munu da biiktep dayım tuyabız. Ankenin azır karab oltursak ey Kırgızstandan oylosoň aytış font degen bir boldu. Bolbosa başka fonttoruň 1000 boldu. 20 jıldan beri garay jaşap kelet aytış font. Kalgan fonttun barысы bolup kalıştı kaytış font. Emi kagılayın tuğandar mınan aytış bolup jatkandan oy. Bugün aytılsın sözdün genene. Akındardın ozundan bugün aytılsın sözdün terenge. Vakıttın albastan alakan çapsan tuğandar. Andan aytışka gezek berelin. Ey bali, barakelde. Asılbek Maratov. Amantay Kutmanaliyev. Azamat Bolgonbayev. Asılbek Maratov. Kol çabalar menen uzatыңыздар.